Pathilu sinin Simon get in athung ke tawin Simon get thupi dailhan na ngai lut na le pathin umpi na Simon get hi February ni sim som ni le ni kumsang ni le som ni le nga le in sim khom dingo hi Simon pansa na Bible chang John bung som lagup chang som thum le thum nang hon kaya lungmon na namu theina ding uwa thu hi cheng hi na za uwa ka sai a hi vanui a gen the he su na na nei ui a hi wang in lungnum un kaiman vanui ka zautai vanuya pathina to kedang kimona chan chu ama thilbol a hi akiti natna thina galkisa chule kilha ti ho zo si pathin zia hin tem ai ho zo si zong ama go sa tong ding bo a laitan hi uham a hi tale mi mal dei thana chu hoi ba hi tan tem pathinin dei than thaina tha ai pi ta u a hi le vanuya thil su ho hi ama zi hi talo a hi ai ho zo ke dongo hi te vanui thil su ho koi zal hin tem tu chung Simon thupi khop khandan chu hiti a hi a khatna a chung nung pen pathin ti nui a thil so zo si pathin lunglam hin tem ti in sim khom dingo chule ani na a ha chung nung pathin ti nui a pathin dia a himo umem ti in sim khom dingo a thum na a zalena pathin ti nui a mi him thil bol ho pathin dai hin tem ti in sim khom dingo chule ali na a ahung lung ding hemasa pathin ti nui a hu hing chang ding a hlan masa hin tem ti ni sim khom dingo chule a chaina a galzo pathin ti nui a pathinin vanui a dei deya a heile thei hin tem ti ni sim khom dingo he a khatna a chungnong pen pathin ti hin simote thil so zo si pathin lunglam hin tem lungkhata in pathin asam un vo chungnung pen pakai nangma vanle lei chule tui khanglin chule asunga umzo si sima na hi x bungli changsomni leli chungnung pen kiti chu thunai na le tha na achama nei a midang a kingai lo ti na hi adi in malai thunai ho chun athu sa bangta un agam sung mi te la a vai an hom uve simpa ahina zal chun vanui thunei chungnung pen pathin a hi x bungli changsomni leli hi wa kun hin vanui thil so zo si amalung lam a hi ti a la thei a hi chu adi mong na dem labu somge le kha chun kidang ta sei anei e pathinin vanui simphading agun a hin mi ten anopi pu ve labu somge le kha changsoma pana changsom lagop chan pathinin chamna le choldam na inei dio adai e a hin lam chum zo ikithan ji ta uve Isaiah bung som thum chang som langa pana chang som lagup chan chule Isaiah bung som gup lagup changli ai ngai lu ji un sit na dal do pi anum uve a hin amanung sunding dei thanda bol ho thlu na aza pi kit e luk bung som la thum chang som thum leli ha chungnung pathin dia himo em izi in em itile pathin a ko na thupo chu thilbol theilo a loading a hi lubung kha changsom thum le sagi pathin tha chungnung a hi abol nop zo si abol thei a hi thupon bung kha changge thupon bung som la kha changsom la sagi lubung kha changsom thum le sagi leisi na himo zo si tuipi ke ni kisu nisa dindan sa den sang tampi changla phenglom cha a wa ti ho abol mo a umpoi pathini izakai abol thei e a hin abol thei zo si abol bol jing ti na hi poi bible in pathin bol thei lo na to phabe ba sei e azi chu hi ho chu ama hi na to ke kal a hi ama ki sei lep thei lo 2 Timothy bungni chang som la thum zo sei lo Hebrew bung gop chang som la get Titus bung kha chang ni ama ki hlem patip lo Jacob bung kha chang som la thum
Pathinin Jesu thingpel peldo sa le mi te hu do na to bulit akop thei pon hi hizi chun ai hoding phapen abol sotan hi Matthew bungsom ni legup chang som thum le ko Pathini mi zo si a hu do thei e a hin ada sa sa a hu do ding anum poi Zalena Pathin Mihim thilbol ho pathin dai hintem chuin Jesun adon bun in nangma nalungthim pumpin nalhagaw pumpin chule nalungthim pumpin pakai na pathin ngai lun ati Matthew bungsom ni le ni chang som thom le sagi Pathinin ama ta le midang ho zong ngai ludin ai tim uve hichun dan ai buli sa uwa chon sit ai peldo sa u a hi Matthew bungsom ni le ni chang som thom le sagi apana chang som li chan chule rom bung som da thum chang ke na pana chang som chan First John bung thum chang li Pathin dai bang ta in ngai lu na nei thei leu hen chon si ga tampi I pel do thei diu a hi chu tabang a pha a hi le I bol a pathinin ama ta le mi dang ho ngai lu lu jing ding a ai bol ham lo o hin tem bol ham mana ngai lu ding chu mi mal dei hlan na ta lo a hi mi him chon chan ama mi mal dai hi thei lo ding a hi tai hi tabang ho chu ngai lu zong a ki ti thei mong na dem Pathinin alung ding a adai lo tampi lung jing a hi azi chu mi ten pathin ki ngai nan anai tapo ovin ama ho mi mal dai hlan na atomin achi pi ta ove hizi chun ama hon ami mal dai akipu u a hitai ahung lung ding hemasa pathin hu hin chang ding alhan masa hin tem ama a hlan do ho masanga ko na alungdei bangta a mo so ding ato gon bulit na mi te chu ai ho hi uve fsc bung kha chang som la khat Pathinin kim kha chu hu hing ding sa in a thleng do e tin pol in a sei e rom bung ge chang som ni le ko pana chang som thum chan fsc bung kha chang som la khat hi chun adang si man tha na lu ding a alai tan sa hin te ti gel na ipov hi chu di theimong hinan tem Paul in Greek thu cheng prorizo aman hi hlando sa ti namong a hipon adai sa pi phal pi ti na hi zoi Pathinin ai ho khunung ding to gon anai in hi chu ton sot hin na a hin I hlun na te diu lampi ai sim pi uve a to gon ki san jing thei leu han aman ikal se na diu da ta ai koi pi dingu I hlun te diu a hi rom bung ke chang som ni le get Lungyal ki hial na le lungcham kim na ai pi ding u akoi sa hi ai ho dei hlan na ama ki san ding ham nung sun ding ham chu za pi ding a man sa hi Pathin thu a hlan sum te kimin pha hi hu hing ding ho ki sai na chu a hi ni hu ki chai ni hlan sum ho ki sai na hi din mi tampin agel un ala ova zaw a kipa na hoita chu chang din akenem ove a hin bible in hi chi ni se dia hlan chum hi in a sai poi hlan chum te chu ki chale ki thing a hu hing chan na ding bol do dia thleng do ho a hi ove galvon kivon a ta sana gal sa dia pon panding a ki hlang ho a hi uve satanil hagaw puimang ding agot jinglai a pathinin api tha na cheng mangcha a thin lo na le ta sa lungvul ho ki sat pi ding a ki hlang ho a hi uve tau jing ding bible sim jing ding chule hlepna a lut lo ding a ki hlang ho a hi uve ta sanna nei jing ding a ki hlang ho a hi uve Pathin kam cheng ahung po do athu zo si ni le zui dinga ke leng do ho a hi uvin azabo hilo a atong do zong hiding a ke leng ho a hi uve hi chi hi bible in hlen chum ati ho chu a hi uve LNG White Testimonies of Ministries and Gospel Workers phengmai zalile somnga le thum galzo pathin Pathinin adai daya a haile thei hin tem
nang hon kaya lungmon na namo thei na ding ova thu hi cheng hi na za ova ka sai a hi vanuya gen thei he so na nei ui a hi lungnum on kaiman vanui ka zau tai zon bung som na gup chang som thum le thum pathin dei bang ta a imzo si jing thei hele si na lo hilding ngai lut le chamlun khom na mun a thlachom ding hi uve hichiding chun athil sim zo sin pathinung dei chu chamkim le phapen a hi a chamta uwa a kisan masa u ngai a hi chon sit git lo na thu gal kai zawa mi him ten pathin dei bang ta hlun na ding lampi krista gal zo wang chun a hin nei thei ta uve thu phun bunga changa hichini khul thun masang si chun pathinin adai daya vanui a hele thei hinam ti thudo zinge pathin dei bang a vanui ki hele a khang thu sim ki khon na zong a heitu a hi wang in pathinin satan chu vanui thil su hele theina tha phachom ta apin a hi hizi chun vanui a he su gen thei na nei ui a hin kaiman vanui ka zo tai jon bung som la gop chang som thum la thum tin ai hlamun ove thu adi a tan pi ding mi khutu ding chule kinim sa ta a lam zo din pathin in koima aham bo ngai poi amasang uwa aphale asi ata ala pi in akilhan zo zo un a hlut pi ding phatnaham si naham zong chu ata ala tha pi in a hi kristan ne hin zui un tin ai ti move a hin ama khunung zui din koima aham bo ngai poi azi chu ama khunung thlo ding mi te chun adai hlana ta uwa azui ding o hi bove krista hin khu le chon chan imu ting le ama bang ta chon chan pu ding lungut na hung do thei a jingni no su bang alam ha ho het thei na inei thei ding o a hi chuting midi ho lam ha wang chu jingka huwa abang in sunkim nisa asat ham gai a asat bang in awa che che jing in a chan sel jing e kisaina I het thim dingo a hi thu chi bu bungli chang som lage LNG White Councils on Stewardship phengmai zale somli le thum